WhatsApp thusoh lahkhom hinngai ho jouse na bon chawin ni khopa chule salam ka hin peve kipa thu phone sangai kot subdivision sunga makhaw area frontline kizut matna dongjang ta zalen kot village ki ka tulai guzu jingje a muntampi munchim ana chu tunin local MLA pu chinlun thangin akho asa to kilhonin JCB ahin sola lampi sim phana ta jin area mi pi le defense committee in kipa thu sang ta hong ki phonge gala to laya gam sung mi pilam hla na dia gel kho na zala apha cha apan ahin la jingji in achunga akipa thu akisaye pathenin mi pina ato zomjing theina dingin mangcha jing ta han SD Media Cell SSDDC Google Maps lamdi lota ki mangpanta tu nai chan atha be in lampi ki joi khel hi e ho se helowin e santen jong a ha bol he ta ve Google Map hi tu lai ta in achinga them le abol thei hon Google Maps ho lamdi lo ta le di lo ta in edit abol ovin hichi ho je hin Google Maps in thinamun alut tampi to hlanin muntina ko kicha te zo sen ichi na ding mun le gam ho I he chen sat lo le Google Map zuya lam thla koi man bol ta loading in tip na sang pen ka hin nayo ve vai ge ta intelligence department a kon ke hedo achu a hi le e san ho a hin ei mi ho hi jong le lampi ki zui khela thina to ho hi atam zo Google Map ki zui khela kon a hi ti mu do a hi to hlanin koi man tu lai Google Map hi ta san be se loadin ikitem ve a phachom dinga zapi he da hin ki phong do a hi to hlanin I zaw naw group hwa share ball chi dingin ikitem ve ki pa thu saina kipa ta in KWUHR nu te din more sunga mi tom ngai ta hon kipa thil pi za zanin aina pi ovin ama ho chung cha nu ten kipa thu sang ta ahung ki sei e nu te ho dinga kipa thil pi hin pi ho chunga nu ten achung che owa kipa thu a ki sei e ama ho tom ngai na zal in nu te jong ka tha o ha che en nu te dia hitabang thil pha hin bol ho hi pathinin a in sung che owa aza nin phat thei bu ta han kakipa ove pathenin pathei na bo che ohan nu te dia ki pathil pi hin pi ho pangam gin allies gin new chairman unit 3 in nu te za dia mega mic khat APO nu Esther wife of pa let min thang holim phai in nu te tarpulin khat APO pa let genin fok lai khat APO ai KWUNHR more blog biren mingol pa le kukilam kai sumdu ho za amai lele kuki gal hi hungum do kha a hi birin in ke no UPF kim le kuki MLA ho chu sumapi a thu a hin bol thei pha chun birin in jang kuki lam kai ho hi ka thu a hi tai ta kuki gam ho reserve forest a hin phon do le mai le kuki gal hi hungum do kha a hi bo ve lam kai ki mo ngol lung lit a namdang masanga mai phave aza na nam chunga so se hen hun ho hin gala hin bol do zo a hi bo ve lam kai khat chun mai pha avatna a ki mo ngol lung lit a hi le hisnam sungle society sunga chu thudi thuta thei loading boina le kina na jeng bo ding a hi chule hi tabang lam kai nei nammi te chu namdang honoi si changji a hi bo ve lam kai pha lam kai ki tup chu mai pha avat loading thuta le thudi bo achi pi ding din mun to mun ki chi siala na ato ding a hi thangwu ma thing phungke tabang hui mu lon le thei mi pa in sung le lam kai nei nammi te society chu ke te ji a hi sa sang ho ke wang sinum ta in gol hang chapang amin so khulun kiti song do wang kho lam ka song pi district muna cheng pa chu tu zanin a in muna anaki khaile e ti thulhun akimun no mo akisa en akipon he zeng in a hi ipidinga ipja ki that a hi ki hechen nai hi zongle aloi agol ho akon thu ki zadanin tu lai nunga achapang gol hang chapang kilung se na kon boina je a ki that hiding in akisaye ama hona sei be na wa tu lai ta hi VV alpha post a jing lai dan in akisaye thuchin ki henai hi zongle adal ha in sungmi te ho pathenin lungmon na le hlamon na pita han thu ki zadanin okhul tolpi sunga hunphun le hungphung veng ho chu gam ki chu je inani ki boy win aki boy naw chu anasan che to hlanin alang langa hem la thal song tumal tumang chan ki dal na le ki kap to na jong ana umeti gin chanom ta thuthun a kon aki mun a hi in farapat commando gypsy le bulletproof gari git lang in jong ape pe nin boina mun chu ana zonin boina su thip din anakal song veti jang thulut achun akimu bian a hi chule boina chu phatlam sanga sit na lamin amano ta je in Manipur government in jang okhul tang sung chu apet penin curfew ana phong do atan hitol han chun internet jang ban boldin ana sei ngalun a hi chule so pi ulanaw akim vela cheng ho jang chi leva le thu sei la sa ichi theowa lim ge chai diuvin jang ikitem ve It's news ki za achan hen mi khat athi in mini akisukha eti thu akizan
akisuka mi ni la khat pa jang chu sei thei lo din munin au me akiti chule ase hele apha hele tu lai ta hi thu mo sei lo ding yum na chu wa ching thei ta diuvin ikitem ove Israel ten agin chat pha lo le agial pha lo lambe ovin tuzan tarik khat October kumsang ni le som ni le li ni khon Iran government a kon attack na sata anato ovin a hi hichi attack na achun Iran a kon rocket zakhat la som get walzen hung ki kap danin akisaye hichi rocket ho chu atam zo wan lai zo la ka po ke in ana zong le izanam khat Israel gam lai si chunga ana chu udan akimun a hi thulhut ki mudanin asaina a hichi attack hi Hamas Hezbollah chule Islamic thingnoi lam kai ho ki thana to kisaya phuba kiladanin akisaye Misail izanam khat Israel khopi sunga achutai ti ahiat pha nun Iran te jong lam len apo nun la asa un alam un ki panale lo hlenna gol no mabol un no submission no surrender war with Israel ti ho anasamun ana yaw hajeng ovin a hi alang khana Israel Prime Minister Benjamin Lunghan na asangin akham zo ding mihem koima ana tapoi ito alhan chun aman jang apet pe nin hitin ana saye Iran in Israel chunga athil bol hi azat thuma le thu na kapi ding a hi Iran in Israel chunga asu khial na len ta nei tai ki mo wat loading a hi US in jang koi tabang Israel attack hin bola umle missile ho ka phla a ding a hi tin ana sei kinin a hi pha chi dan thilum dan hi iwat le Third World War jang hung mo a hi poi kuki nampi mi pi henga thu phon achi sa mai tarik thum kumsang ni le som ni le thum ni kho apat maithei le Manipur sarkar ki thoa koki zo cha te tha chimi ding to gon anei to kilhonin hin khoman tam ta ina chang ta ven phamo akisal he jengen demna sang ta akinei in a hi hi tabang namin ga la tol inei lai ta uwa so pi thi san khat ki ka ai ho la ai ho phar khat le ki tha ki mana jing hi gamla go chi la na ma dia wangse num ta hin igal mi ten i tha uban hi banga pamai isa lai uwa ei manam sunga ki tha to jing o hi ko ki in pin pu na le lai na sang ta aki phong in a hi am hlom cha i hi win i hlom na ka uwa ei le ei ki tha o hi agan na thei pe na inga diuvin in pin tip na sang ta hung ki nei in a hi maithei Manipur government vai hom na noya chiang khom kit talodinga in pi le ko ki zo mi pin atuma ki vai hom na government of India koma demand ki chi ta ki nei a hitan nam pin ki lung to ta malam imano ding lai ta ova so pi ki ka ki tha ki mat i bol hi nam pi wangse na le gal lal na thei ding a hi je in tu nung tu ban le changwal hi han lang ki loi khom na hi jong le koi man i bol ta lo diuvin sang ta in tim na le thu pi ahung ki nei in a hi koi tabong in pi tim na le thu pi na sa lowa so pi ki ka ki to mo na thei le ki tha ki mat bol a kit le melma to thakhat a hitan ko ki zo cha te lungtup do dala ki lading mo na zo se a ki pu ding a hi chuto akilhanin tu chungnam gala a hin khole athisan ana phala thina ana to zo se ko ki in pin lunghem pin ale nama dia a ki pi do anaw hi pa cha na sang ta a ki pin nam pi lungtup molso ni khole zana sang pen ki piding khang thu sima su mila lo diu a hitai chule adal ha nam mi te le a in sung mi te pathenin lungmon na le wang phat na chule lo hlen ai pitaw han SD khai kho gang te General Secretary Koki NP Manipur tuni la adinga WhatsApp thusoh lahkhom mi sim theo hi chan chu hitai muntina thusoh ngayo se na bon chawin mangpha